Siyawamukela ku-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Qala ukuthondela lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Isikhuluma inkulumo yegcwama elisha laphana ey'nkundleni zokuxhumana njengoba likuvezwe ngokusobala ukuthi belidedela abaculi ukuthi bethi ukushaya ingoma lona-ke bese libanikeza ithuba njengoba-ke bekade sekuvaleka yonke into njengoba bekudala lapha nalona nembangi yalo. Ngathi-ke uma ngabe ukuthi abaculi bayaphikisana nalokho lingaphinda futhi liqale phansi livuse umtalabho kuphinde kukhohlakale ngabo njengoba-ke abaculi besabalala noma-ke beshayina kanje ingenxa yokuthi lihoxisa indaba yomtalabho. Webaculi. Kumele ningibonge bafana lento yami yokuthi ngikhulula uvoicemail ngizibe yonke nje umuntu okotelayo kumina yabo ngivele nje ngiphuphise wonke umuntu okotelayo ngizibe ngiqede nalento yoqhawelana bafowethu ngikwenze lokho ngoba nginithanda uyabo bengubona ukuthi umculo usuyafa uyabo sekuyaphela ngomculo yabona so bafowethu ngiyabona ukuthi abathandi bomculo banisupporta manje niphohlaza amamiliyoni kumnandi kunjeyaya ngoba ngiyacabangela nginkosi yomaskande engenaphunga engenasimele uyabona njengenkosi yomaskande engenasimele ke ngithi bafowethu iseyithebeni manje ayikhali culani madoda jatshule kube mnandi kube nje bakuthi niyaphikisana futhi namazwi ami uyabo noma lento engiyishoyo ngaphinde ngibuyele futhi ngoJuly ngitalaphi phinde futhi ngiqede ngani uyabo so ngikhombisa ukuthi ngiyanithanda bafowethu ayikhali.